салом тамошобини азиз, бинандаи гиромӣ, сафар дорем ба табобатгоҳ ё бигем худдармонгоҳе ки мардам меоянд ба ҳамин худдармонгоҳ табобат мекунанд. сафар карда истем ба ҳамун ҷо. ин ҳамин рае ки рай мошин аст, лекин валангор шидаги мошин намерава. ҳоли ҳамин ра хати мо сар мекунем, ҳамин хел мерем дар ҳамун ҷо дарахтои калон агар намудор боша дар камера чиноранд. дар назди ҳамун дармонгоҳ мерем тайрек мекунем. ҳоли ай пеш бирем дар бораш қисса мекунем, дар амал шумода нишон метиҳем. ҳамсафарои мо ҳамидулло, шодмон, антошка, мошинаи вездеход, ҳамаи боробунамон дар пишти боркардагӣ сафар карда истем. тамошобинои азиз, ба ҷои ваъда кардагӣ омадем, расидем. як ҷо интихоб кардем дар наздикии ҳамун дармонгоҳ, худдармонгоҳ аниқтараш. як ҷо интихоб кардем барои рӯзгузаронӣ, шабгузаронӣ, ки баъди лечени гирифтан бояд ки дар инҷа биёем, мо истироҳат кунем. ҳозир боробунара пишти рафиқ антошка ҳамаро мефурорем, ҷобаҷо мекунем, баъд навора идома метиҳем. ҳозир фақат мо ҷоро ҳамаро тахта ҳамвор мекунем, тайёр мекунем, баъд бо ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем. ҳамвор кардем ҷои бошишгоҳи истироҳатира. ҳозир шарту шароита муҳайё мекунем. мерем дар боло. дар боло рега тинник мекунем ки гарм шавад. соат аллакай 11 шида истааст. рега тинник мекунем, рег гарм шидан мегирам, меоем ову авқота тайёр мекунем, баъд тай рег мекунем. дар ҳамун сангои туб ай боло рег меояд. майдареги бигем ранги ям ҳамун сиячалай, лекин региш. ҳозир мерем рега тинник мекунем, рег гарм шидан мегира. дар инҷа гуфтем ки бошишгоҳмона тайёр кардем. дӯстои азизи гиромӣ, расидем дар ҷое ки тай рег мекунем. ҳозир хорхасша бера мекунем, сангои калонкалоншам бера мекунем, баъд рег худшам гармияй ки рег беҳад гармай. яра чуқурӣ мекунем ва чени як одам. баъд як чизай бародаро ки дар зери рег ай 20 минут 25 минут бисёри одамо зиёд тоқат карда наметунанд дига. 20-25 минут тоқат мекунанд аксарияти одамо. вақте ки хитта дигар бисёр ноҷур ҳис карди ага, бояд ки аз ин рег берунат кунанд. ҳатман як одаме ки дар зери регай бояд ки як одам ё ду одами дигар берунаи рег бошанд, ба шахси тайрек шуда бигем хизмат бикунанд. ба о хотире ки дар зери рег, реги тафсон, реги гарм, одам нафас печидан, нафас маҳкам шиданашам мумкин, ҳуш рафтанашам мумкин. ба мо хотир хизматгор дар корай. ҳозир ҷара чуқур мекунем барои як одам ки регаш хуб битаспа, реги зериш тасп бигира. баъд боз реги тасп гирифт хушрӯ. баъд боз меоем корро давом метиҳем. лапатка мегирифтем, ҳамун белои хокбардори каҷбел درست میشیده نگرفتیم بار وزویم بود و نمیخیر
دوستی عزیز با همین منوال همین عمود چین یک آدم چخور میکنیم. بعد ریگوی تفسون آدم در داخل همی ترانشه در داخل همی چخوری دراز میکشه. البته که لاقاش لباسش ای بدن بیرون میکنه. در اینجا دراز میکشه. بعد ریقتی بالوش میپشونیم. اینجا رو تیار کردیم. اینجا رو هم تیار کردیم. دو جا. خب بگذار ریگ تست بگیره. گرم شما افتاده. بعد میویم با نشان میتیم. هی در زیر هم درختی توغ بچه جای استراحت سویگی همون درخت توغری کدایسون همیجا ده ایجا تبابت میگیری لیچنی میگیری کورس لیچنی را نزدیک قریب میره به تای درختی توغه. اینا میخیل یادرس میکنیم که پیش ای کورس تبابتی را گرفتن پیش ای تای ریگ کردن باید که با نمکاب 1 ساعت پیش بدن تا بشوی بگیم آبوزی کنی با همی 1 لیتر 2 لیتر آب قطی وضو بگیری بگیم. ای با قدم خاطر باشه نمیدونم راستی گپ ما را هم خیلی توصیه دادن ما ایمی استفاده میبریم. یک خوراک سبک میکنیم شکم را کم ترک بگیم غذادار میکنیم که ای تبابت برمیم پامون نلرزه. اوقات ما عبارت های برادرای عزیز ای کارتوشکا سبزی قیمتترین ای همه در سبزوات قیمتترین ای میمونای پیش سبزی میخورن. اوقات ما سبزی داره کارتوشکا پیاز قرنفل بلغاری بعدن یک دو گوشت داریم او را دیرتر میپرتیم شما دا نشون نمیتیم او را برای که کدمی دلت آه نکشد ما را دوی بیزیر نکنیم. این همه خیلی دوستو عزیز اوقاتی سبکه که ما تیار شده است. از یک چای دیگه هم میمونیم. اینجا دا برادرها یک چیز دیگر هم بگفتم خاطر رسانتون کنم. هنگامی که لیچنی میگیری در تگ ریگ وقتی قرار داری بسیار تشنه میشه به حد تشنه آب میشه لیکن آب نمینوشی. چای تیار میکنی چای با گفت مردم خودمون چای شیرگرم تیار میکنی چای شیرگرم میزنی فقط او کاتگوریسکی نمینوشی. هرچند که چشمه خیلی نزدیکه چشمه که آبش سرده به حد خنکه در نزدیکی لیکن نمیشه فقط چای تیار میکنی. ما در قربای چای تیار کردیم یک بقلشکه دیگر هم تیار کردگیم. اگون 15 لیتر چای تیار میکنی چای مینوشی. باور نمیکنی؟ خودش مده من عمر نداری. همچنین بابا میگفت زاد مشکور تنها قد کارفور هم درست کشی درست کشی. ساعت ای 12:20 گذشت. ساعت ای 12:20 گذشت. ما خوراک خوردیم شکمبار را کمتر روغنی کردیم. یکم لیچنی را سنجشی همین دکس دوازیر میگیریم. اگر که یا را هیچیشون نشید بعد خودی میدرم.
تیاریم بچه یک ریاکسیا نتا یک ریاکسیا بتاو یکم چی شوه مقصد ایجا ما با کار ما پیش بردن میتونم با یکم سریای دیگه میشوه اگر که همه توغری بگرده خیلی بعد ما میدرم این حاضر خیلی گفتیم دوستای عزیز در اول فقط اوریان میکنی بدن لوچ خطی فقط همون تگ پوش تگی میمونه یا که اگر که ایزو نکشی شرم نداشته باشه همون شم بکشی میشوه بعد تایرک میکنیم بازی بچه ها را یک قسمتی جای بدنشون تایرک میکنیم با نشون میدیم